Whakala whalahi atu, hanei hata tūla do walatala tutupu, ke la taia mo ia whiawhi nei. Whakamua ko e whanoanga lahi ne tā mata e ke whakatūtala e pepa whakatoka anga ngā hua he whakatu whano, National Strategic Plan, ne ka mata e he māma he aho nei. Ko e whano nei, kua whai mga aho he whakailoa ai, ke he mana ko e whakatu whano, ke whakatūtala ai, mui moa manatu mai he tau tangata ngā hua whakatu whano, si pihia ke he tau matakau mai whafo, ke he tau whakatoka anga ngā hua he whakatu whano. Ko e aho nei, ne whakamatala e palimia ki he whangianga he whono, I mua he mōlea e tahi seo e tau tangata ko tolu atu ai ke whale tolu I matawai. Matapatu ko I riu ke whakamanatu ke tau tolu, ke wharoa tau whakamauanga, ne whitahe whakatoka mai longa anga mui kisia anga hatau tolu o ki mua. Si taha ia ha, the new National Strategic Plan, ne whakamuri he ua whehongo furu maono, he pore whakamotu, ke lata I mai hanga o anga niwe ki mua. Mai longa lahi, mai he whakaweanga ia, ke mou e mena ne ingoa koe niwe ke munuena, prosperous niwe. Si kua mai heo mai puhala, kua rima to e tau, ue halfway. So koe naia ne ke tause ke riu ke ono ko hingoa to mena ne kua maeke he tause mo to mena ne na kai maeke. Mai longa lahi foki, e mga hala kua hoko ki ai, ke he ngangao karea nei koe COVID-19, ko hingoa e tau puhala, ke whakatakia ki e ngangao ia haka mai longa lahi tau tolu, longa e tau mena ai hanga mitake ne puna mai ai. Tau ki sie tau tolu, tau na kai whai tupe moua, tau ai hanga mitake tau tutuanga, ke he tau maroro seno, ke he tau matapatu ngā hua he pautu whono, tau ngai tau puhala tū, tau whanga mena pihia. Hako e na kai mo e tau tupe tunga ne whamahani tau tolu ki ai. So koe mana lahi ai na kai ni koe ririu ono ke he pepa palana ngā hua ia, kai ono ke tau mena lalahi ne kua ke mga hala tonu nei. So koe mena ne ki sia lahi ki ai. Koe he tau tolu tau puhala ngā hua mai whakamua, kua lata ke hiki. Hike tau mana tuanga. Hike tau whakataka ngā hua. O mai ke kau whakataha, o mai ke ta mai tau purotu, tau riolo ono ki mua. Ke lata I me whakaroanga ki mua. Hako mena na kai ni ke tau tolu, kai pihia ke lata mo tau tangata tau tolu he motu kai mua atu ke atu hau ne tatao mai pa ke tatao haki. Whakamatala fuaki e takitaki he matakau pulinga hua ko Victoria Kalauni, mo I pehea ia kua lata ke liu ono ki he tau puhalanga hua, he tau tangata ngā hua whakatu whono, mo I tau whahi ngā hua, ke ngā hua kau whakalataha. Longana fuaki ke hana whakamatalaanga, ke whakamanatu tū mau e tau matapatu ke he mui ngā hua he tangata ngā hua whakatu whono, ke ngā hua whakamoli mai tau tangata osi he motu. Hai ai e tau whakauranga he whakatu whono, ka kai tunga nei ia. Tau se mua ke ngā hua nei ke ta mena kua hanga ka rea ke mahu nei. Nā hai ai dono noanga whakalura he whakatu whono ki mua. Ka mena maeke ni, ka whakataua ke e tau tupe, mo I tau laumatai whako ka mahu nei. Tua me whalana ke whakatu whono, ke he lango mataiang he tau tangata. Mo I lauri whakalahi ke ngā hua, ke ngā ngaulahi nei. Si a manaki, mo e riongi, ke māma hifo, ke whanokehe e ngā ngau nei, ke he mga hau nei. Ko e neia ne tua me whalanaki ke New Zealand, mo e whēlang matai aki. I loa e tau tolu eiku tau tolu ni ne mase kei rea, ia fuaki alau tolu ne fuaki tupe lango matai. So koe ngā hua tau tolu ke whenga huaki, mo e ua no nofu ke tua, me ore tupe tu mau kai lango matai tau tolu, ke mga hala tolu nei. Koe tau potaanga whāhinga hua he whakatu whono, ne whakamatala whakamua koe infrastructure, mo e ulu whakatonu lahi ko Andre Siohani. Whailoa ia e tau katoa he tau whakatai tupe, ke he tau koloa he whakatu whono,
mai he tau wāwhi hongo fulmaono, ko e Summary of Assets Value he whakatuwhono, ko e mōlea e hivong fulmafitu e miliona tā lā. Kai ono atu ki ai, ko e tahani e miliona tā lā, he tau tupe kua whakatoka ai ke le veki atu ai ke tau koloa nei, Asset Maintenance Budget. Ko e tau tupe fuaki mai he whakatuwhono New Zealand he tau osi. Whakatutala i fōki a BCN News mo i ki pule he tupe, pia fōki e whāhinga hua infrastructure ko i lilifu ko Crosley tātui. O e whāhinga hua la lahi nei tunga ni kua tukutoku mai a koe lahi mahuinga mo e aonga fōki a laua he puhala whakatui ha koe viki anga he taha whāhinga hua ke he tau koloa la lahi he kautu. Taha whāhinga hua ke mo e puhala ke whakatupi ai mo le viki a ke tau mumui he tau koloa. Ononu ki mua tunga ni ne prakako me tolu ke he tau whakisianga he pungpungi nei. Lahi maha ki e whakatupi anga ke late me tau koloa he tolu motu. Ha kua lewa lahi whoki tunga e wāfo. Ma le whanere hoko toia waha ke liu whakafou ke whamalolo e moui he tau koloa. Mahuinga nei si kua whakalahi ki lunga whoki lahi he tupe ke lata ia me tau matanga hua. Nea manaka e tolu ki ai. Kai mala ke he tupe i lo osi e tolu nā kai whahia ka tatoa tolu koe mutu tonsi ke hahamu e ka venga lahia. Tau manatu whauela lai maha ki he tau tangata he motu. Mua atu he tau tikitaki mai he tau whahi ke he kehe i loto he whakatuwhono, private sector, NGOs. Mo tautoro osi ha koe anga kau whalataha ke lali ke whailo aki mo e whe whakako aki e puhala ko lati ke whakatoka aki e te whakatoka ngahua he whakatuwhono o atu tolu ki mua me whiawhia e tau loto pesi ni he semsemoi e tau tupi ke tause ke tonga hua. Ko e tau whakatutalaanga e he aho nei, ke he whonoanga nei ke lata ia mo e tau pōnga hua ke he tau whahe tālanga mo i le weki koloa, infrastructure, tau puhalanga hua ke i loa me māma, governance, mo e tau puhala whakahanghanga mitaki ke tau momui tangata, social services. Ko e kupu pulenga he eke pule motu ge hiki e ahoha niwe ge whakatatai mo e ahoha New Zealand ko liuaki ai nā kai whakahoko e whakatutalaanga whakahiku ke he whono ge pule he whahita pukamale ka ko liuaki ai ke liu whanongonongo he tom ngā hui mua. Ko e kupu pulenga he ke pule motu ko lilifu ko Terry Coe ko manako ia ke whakatutala e whono ge pule whahita pukamale ke hiki e ahoha niwe ge whakatatai atu mo New Zealand. Ka e tokalanga e tau e ke pule ne ole ke whai mga aho ke whakatūtala mo i tau tangata he motu e kupu nei. Whalu ne pehe, kua lata ke katoatoa osi e tau māmaanga ke he tau kakano mahuinga lahi ke hiki e aho haniwe. Ko whiwhilia e he lilifu ko Coe ke liuaki hana kupu puleanga ke maeke ke liuaki atu ke whakatūtala fo ke whono ke pule ke tau mahina i mua. Haka mana ka vili he whahi tapu kua mole, ko linga to nākai kau tū hana kupupulanga, mo nākai maekea ia ke liuaki atu kupupulanga ke he whanu ke pule, a to molea e hongo fulmaua e mahina, tunga ne tohia ai ke papa whakaholoanga whanu ke pule. Ko tala nei fōki ko whakapuloa ai he tau whahi ngahua whakapuloa he lau taonga New Zealand he whahi tapu nei. Ko e ulu whakatonu lahi he whahinga hua, pataanga he tau whahinga hua mai tau tangata ko Gayleen Tasmania. Ko e kia ia mō hukui tuhi kupu lahi he whakatuwhono he mga nei. Ha kua tuku whenonga atu e tuhi kupu he whakatuwhono ko Peleni Tālangi ki he motu ko New Zealand he ahongo fua he whahi tapu nei. A to honko atu e ki he mahina ha Novema. Ko e tau tangata ngahua he whahi whakapuloa BCN News. Kua whakawhita ai ki he taha whakakoanga mo e matakau whakapuloa ha New Zealand ko TVNZ ka matai he māma he aho nei. Ko e tau whakakoanga nei, ko e taha he tau whakaholoanga he matakau Pacific Corporation Broadcasting Limited ke whalang matai ai e tau whahi whakapuloa he tau Motu Pasifika. Whakahoko ai ke he tau puhala full virtual workshop, whakaonga he Zoom, mo e tau whaiaonga ko Barbara Driver mo Lee Taylor mai he TVNZ. Ko e tokotolu mai he mtakau PCN, ko la lawhi atu ki he molea hivunga fulu e tau tangata ngahua, ke tau whahi ngahua whakapuloa he tau Motu Pasifika, ko kau whakalataha ai ke tau whakakoanga nei. Ko tau wahanga langataha he tahe whahi tapu, a tu whakaosi ai he aho uaflumahiva he mahina hao ke topa. Sipihia ha tau tolu a tau walatala tutupu ke lata ia moe a whiawhi nei, liu ke ono mai ke he pouli he pō a pungipongi ke lata ia moe tau walatala tutupu whakaperitania. Kai monui ne pō, nona whana.